nkajya none wakugira ngo ukurikirane nkagenda nguhamagara kuri call bigenda fresh. So sha telefone yanjye nayo mfite barayinyibye. Yego. Ubayeho nta telefone ufite? None se ubu ushatse ngo. Sheri uravugana nande? Ndavugana n'umugabo umuturanyi. Kwa kagabo, wambe siro. Niko. Buri munsi ungurikira umugore n'ukwezi. Yes, niki cyerekana ko nakurikiye umugore wawe. Buri munsi akubura atereta mu rongore mwambe siro. Reka nge nanje Toka wowe. Toka. Buri munsi wora inyuma y'umugore wanjye wowe. Toka. Hasoni. Urafata kamye ngo toka udusize. Ugenda inyuma y'umugore. Wese ko ufite uruhara wowe nimba afite umusatsi wokagira uruhara se nibiki. Nakubita nkakukomenya wa. Auzu billahi minash shaitani rajim. Wowe nkubitawe. Nakumena. Wallahi wandenda amavuye kamaze mubwire. Reba ukuntu kareshya. Wowe nkubitawe. Ako gucya mu sinzi. Oya genda wite ku mugore wawe ndabura byakunaniye. Impamvu uri kumwitaho nuko mbura ko byakunaniye wowe. Umaze iminsi umugenda bunyuma. Umwombi nyuma. Maze iminsi nkurwaye ko Reka amakuru yawe turayazi wowe. Umaze iminsi uzanguruka zataziza za Burundi gushaka umuti rero. Warapfuye mera ko wase yapfuye Paul Karanje. Wambwa ushatse kuva ko ntacyo nibitseho. Ushatse kuba ntacyo nibitseho. Ari kurega imitsi hasi byararangiye. Nagusya. Urasende wanje gera. Karareba ko kareshya kugira ngo kafite imbaraga. Muri nete bubi kararara. Nimba nanjye meze gutya bwuma wowe n'ubugufi bukurenze uri gutya he gutya. Embesi ni wowe. Uri gipudero gipfuma wowe giperese mabi. Akusangira ikibazo zizi nyuma y'umugore wanjye zuru nyuma y'umugore wanjye. Tushaka mbesiro n'ubusatsi bubi. Brete.